พอโอ้ดูเฮ็ดเดียวอะไรเป็นเนาะตั้งศูนย์เนี่ยศูนย์คือตั้งศูนย์เต่าตั้งศูนย์เลย主要熬了เนาะ熬了冻เนาะนี่มัน什么ตัวลูกเศร้าเจ้าตัวลูกปั๊มเจ้านี่ปั๊มอะไรเจ้าอ๋อตีหรือจะ上ตีหรือ啥上人家ตั้งศูนย์เอาลูกศูนย์人家เจ้าก็ที่ตีเดี๋ยวป้าหลอกเจ้าก็ตีเอาลูก冻了就好เจ้า对的搬家人家喏要都人家套的壳少壳好大人套的那么大人那大人中间来不大的呢ลูกขี้เข่งซ้อเนี่ยตัวน้อยอ่ะเข่งซ้อซ้อคือทอดคือnó ta chỉ làคือđể lo sự nó ta chỉ là cho hồ xì đó nè chỉ là cho kỳ chua đó nè chỉ là cho đểคือđể nó chỉ là thọ trung thôi nhiều nữa rồi cho cổ đi lọc cổ điรู้ท่าจะกินเราก็ใส่พันธุ์มาที่ชอบรู้รอบแต่น้อยอ่ะเราต้องคนน้อยใส่พันธุ์นั้นยนนี่เราต้องคนน้อยเครียดรู้เนาะจะมาเราจะรู้กันเนาะเราจะรู้ตัวเนาะนะเราตัวเนาะจะรู้ของรู้ของเอเนาะตัวลูกคิงตัวลูกโพลีล่อเขาก็ตัวตะก้าเราตัวลูกเผาเวอร์ชาตอมาตัวไปซ่าถึงนั้นลูกคิงย่อเขาลูกกาลูกคิงย่อลูกหนอนนึงจุดเชื่อมันจะtừ chơi kho mà có dùng gì hắn ơi cho nó này thì nó chơi kho mà có nhua nữa giờ trên đầu luôn từ bọn đầu luôn han nó sinh cuồng nó phân sản là lên chai nữa giờ kho giờ trên này xin được bé chín chai nữa giờ trên này tôiจะdùngจะbé sạch kho chứ rồi hồi này nó bấm dẹp nữa tôi sẽ cho tua cho nó cho tẩy này cho tua cho cá nó lại cho tua này thẳng cho nó cho tẩy rồi cho nên ra nó tắm lo nó tắm lo nó trên này mà từ nó tắm lo nó cho nó hộp không liều nó thò không liều nó rồi còn đông lo lại kìa rồi xây bạc kho thì nên là tôi mua thó không được thì cái sensor nó là nó tua chỉ tàu đấy nha cái sensor là họ không được nó tua chỉ tàu thế lúc sensor hộp bám này tua nó chỉ tàu đấy nè rồi ta sẽ nó mà cứ số
chân chia nhé xuống nó phải cho có tao nó nha chứ xuống thấy nó thay đổi mùi nhỉ để có tàn nào cho chân chiaนี่คือจะเข้าเลย ใส่ตะเกียบ chơi tô tô liang ตะเกียบ cho tụt chia นี่แหละ chết Khó
Bia nhỉ?